Dejstvo je, da pač elektrifikacija prihaja. Ne? Zdaj lahko govoriva o slovenskem trgu, še ni infrastrukture, bo infrastruktura in tako naprej, ampak mi smo rekli, ok, bodi dovolj, mi bomo začeli. Ne? Torej, zdaj gre za res. E-Actros ni več samo prototip, je serijski izdelek, pripravljen za prodajo. Poglejmo ga v drobovje. Pri večini začetnih verzij električnih tovornjakov je bil še vedno električni motor na mestu, kjer je bil prej dizelski motor. V tem primeru imamo motor integriran v zadnjo os. To pomeni, da so tudi izgube manjše? Tako. Baterijo v bistvu vidimo šele tukaj, ne? Tukaj skrite so baterije. Se pravi, pod nivojem šasije, po celi širini vozila potekajo te baterijski paketi. Imamo 3 pakete baterij, ki tehta vsak približno 700 kg. Se pravi, imamo cirka 2 tone baterij. Nimamo pa motorja, nimamo menjalnika, nimamo ostalih mehanskih komponent. Zdaj konkretno, če se pogovarjamo o tem vozilu, ki ima skupno največjo dovoljeno maso s tovorom vred 25 ton, lastna teža je približno 9 ton, pri dizlu bi bila recimo lahko 8 ton. Dizelski bi torej lahko tovoril za 1 tono več. Pri tovornih vozilih je osnova ekonomika. Doseči ekonomiko z električnimi vozili je zelo težko. V dostavnem prometu smo najbližje temu, da se bo to zadevo dalo doseči. Prvič, ker se z relativno majhno količino baterij da pokriti relacije, ki jih je pač treba doseči. In drugič, ker je možno organizirati dejavnost na ta način, da se vozila polnijo na lastni polnilnici. Sedanji E-Actros je povsem prilagojen za distribucijska vozila, se pravi vozila, ki iz nekih skladišč v trgovine pripeljejo blago, ki se potem porabi v naslednjih dneh, ali pa pri posameznih komunalnih vozilih, se pravi smetarska vozila, pri njih je kot naročena baterijska tehnologija. Jutranji smetarji nas bodo torej zbujali le še zaradi premetavanja kontejnerjev, ne pa zaradi dizelskega hrumenja. Ampak šele takrat, ko se bodo nad idejo navdušili župani. Seveda to pomeni, da se tudi posel s tovornjaki še ne bo tako hitro spremenil, tudi servisi bodo še nekaj časa življenjsko dobo podaljševali pretežno dizelskim tovornjakom. Vlačilci, ki vozijo te dolge ture, ki naredijo 120-130 tisoč kilometrov na leto, so običajno v uporabi tam nekje 7-8 let, potem se pa ali prodajo naprej, ali se prekine uporaba različno od vozila do vozila. Gradbeni kamioni, hruške, se pravi betonske hruške, betonske črpalke, takšna vozila so v uporabi 15, tudi 20 let. In za ta vozila bomo še naprej potrebovali servise, še naprej potrebovali dele, tako da bo tudi prehod v poprodaji, se pravi na servisih, postopen. Najprej bomo investirali v enem servisu v Sloveniji, potem bodo sledili drugi, se pravi vse povezano s povečevanjem voznega parka. Nesmiselno je za 10, 20, 30 vozil investirati v celotni naši mreži v sklope za popravilo baterije oziroma za demontažo baterije in podobnega. Ko pa bo vozni park presegel določene količine, bo interes tudi pri naših povlaščenih servisih, da dobijo vse potrebno, ne samo znanje, ki ga bomo že plasirali, ampak tudi investicije za to, da bodo lahko servisirali vozila. Da bo treba v to tovornjaško šasijo ugraditi nek bolj čist pogonski agregat, ne pa dizelskega, no to je nekaj, kar nam je povsem jasno. Nikakor pa ne vemo, ali bodo tovornjaki vozili na elektriko, ki jo bodo dobili iz shranjenih baterij, ali pa prek gorivnih celic, se pravi iz vodika. No to je še vprašanje, ampak znamka Mercedes-Benz pa se pripravlja na obe različici te bolj čiste tehnologije. Namreč eno je dostava, nekaj povsem drugega pa je transport na dolge proge. Ampak daljši doseg pomeni več baterij, višjo maso, zato tudi nižjo nosilnost in manj zaslužka. We are going for over 22 tons of payload. A comparable diesel truck has 25 tons. But also we are allowed to haul 2 tons more for electric trucks in the EU to cover for the additional payload. In leta 2024 na ceste prihaja električni Actros za dolge proge. Ta bo zadovoljil potrebe večine. We analyzed the range of our typical long-haul trucks, and about 60% go less than 500 kilometers. So we can already cover them without charging in between.
Si pa v bistvu vozniki osebnih avtomobilov kljub vsemu želimo, da bi se tovornjaki morali ustavljati in polniti baterije. Namreč zaradi varnosti, zaradi naše varnosti, varnosti vseh nas, udeležencev v prometu. You know, the regulation is you, after 4.5 hours of driving, you have to make a break of at least 45 minutes. If we use this break to charge, then you can go always another 4.5 hours without running empty. Ključnega pomena je seveda možnost hitrega polnjenja. Ampak hitro polnjenje električnih avtomobilov je za tovornjake pravzaprav počasno polnjenje. We have a battery with lithium iron phosphate. It lasts about 1.2 million kilometers in 10 years, which is exactly the same as for diesel truck. Already with the 400 kilowatt CCS standard, you can recharge in the 45 minutes sufficiently to go all the next 4.5 hours. But if you need to be more flexible, we have also megawatt charging. That means 1000 kilowatt charging power, and that allows us to charge from 20 to 80% in far less than 30 minutes. Baterije, ki zdržijo življenjsko dobo dizelskega tovornjaka, no, to je pa res neka povsem drugačna zgodba kot pri recimo električnih avtomobilih, pri katerih velja, da naj bi jih pretežno polnili počasi, ne hitro. We asked our colleague in the beginning, the colleagues from the battery side, we said, should we install a feature so that the customer, if he charges too often with megawatt charging, he gets a message and says, be careful, your battery will downgrade or something. And they said, you know what, after all tests we did, it doesn't matter. You can do megawatt charging all your life basically, and it doesn't make a big difference. The LFP battery has not such a high energy density as the NMC. This is some downside why also PES cars usually don't like them. But you can use much more of the installed energy. The aging is far less and they are very robust also against megawatt charging or something. Zmogljivejšim baterijam navkljub pa bo očitno ostala potreba po ekspresno hitrem cestnem transportu z 2 voznikoma. Use cases where the customers tell us, hey, I can't work with your BEV truck. I need to go 1000 kilometers straight. You know, I have 2 drivers on the cab and they make turns, and maybe I even change the drivers on the way because I have some goods that, you know, need to go all the way straight. And that would be typically for a hydrogen truck then, where you have a quicker refill and you can go much longer, maybe 1000 kilometers or something. Yeah. Ampak v večini primerov bodo gorivne celice prišle v poštev predvsem zaradi energetskih težav. Namreč tovornjak je treba napojiti z energijo, takšno ali drugačno. Zagotoviti si dovolj elektrike, da lahko več megavatnih polnilcev dejansko polni, no to pa je resen problem. Bistveno večji problem, kot pa kupiti električni tovornjak. This is one major hurdle, and there's no easy solution to that. And it depends very much on what is given already. You know, some areas you have a very good electric power net. In other locations, some customers have the problem that they don't have sufficient infrastructure there, and they can't just add a couple of megawatt chargers. Otherwise, maybe in the neighborhood, the light would switch off, you know. In some areas, it might be easier and cheaper, actually, to install hydrogen infrastructure because the electricity infrastructure is just not given in the way we would need it. Na kateri strani je Slovenija, oziroma kje bomo Slovenci leta 2030, ko bo Mercedes že 60% tovornjakov prodal brezogljičnih? No, to ni merodajen podatek, a naj povem, da Avtokomerc na primer na svojih servisnih mestih že postavlja tudi polnilnice za tovornjake. Kaj pa vodikovo črpalko? Zelo odkrito povedano, nismo še tam, da bi se o tem lahko skozi kaj pogovarjali. Pač ja, na papirju mogoče ali pa v prvih idejah to lepo zgleda ali pa kot projekt, ne, da nekdo začne, se strinjam, je treba začeti. Ne. Samo za nas, ki moramo pa to spravljati v življenje, ne, na cesto, do voznika, do podjetja, pa še ni. Aha, se pravi, ta hip se v bistvu sploh ne morete v bistvu dobiti vodika, da bi ne filali. Ta trenutek ne. Sploh ne. Ne, sprašujem zaradi tega, ker v bistvu slišim, da pri Mercedesu bo pa šlo hkrati potem tudi long haul električni baterijski tovornjak in pa na vodikovo. Ja, tako kot ste rekel, bo šlo, a ne? Sam še ni šlo. Okej, ampak naj bi šlo hitro, ne? Ja, Bo enkrat. bomo videli. Okej, pomenljivo.
dokler se ne bomo zedinili, ali bomo v prihodnosti vozili tovornjake na električni pogon ali pa na gorivne celice, no do takrat je zagotovo najbolj pomembno, da bomo vozili kar se da učinkovite dizelske tovornjake. In sem za volanom Actrosa, ki ima porabo goriva nižjo za 5%, za 10% so izboljšali skupni zračni upor, pa tudi menjalnik so izpopolnili, prestavlja za kar 40% bolj učinkovito. Kako bo šla elektrifikacija od tukaj naprej, nas seveda v avtomobilnosti zelo zanima, zato bomo spremljali. Če tudi vas zanima, vas vabimo, da se naročite na naš kanal, tako boste prvi, ki boste obveščeni.